tawai ni mani order kema taw post office ang phai tongo na na berja ma machine chung mo nai tawang lani phai tong office wa tero phai ni che so phai te ha post office Baru nak ya, machine. Post office ini kantor saya post office wa, amannya terkena, mada manusia, jadi mada manusia di mana, paham lagi, tinggal ini pusat kerja, tahu tinggal ini. ATM. Mani kolektor mas yar pun mani list ha. Awak cuma sini le coba kini sambil tu cuma lera naik. Bon ID kana ke pin yar bai. Scanner kamera hutunggo ke bo ke mata se. ATM bai ke rang ti khu re ni ma. Supaya ni ke tahu cuma sana naik. Ada lagi. Ya bila pisan deh. Berarti mau apa terus? Ah, boleh cuma boleh lah. Ada dia betul betul. Bukan mayo. Bukan mayo. Buat hati lah. Bahwa mata sahabat benar basically yo ATM all bank available misalnya Lok bintang. kayak orang khidmat orang Malaysia kot waspada cuma boy nai boke songkai maklai benar song maklai yo ada ko boke khiye bolang bolang boke khiye ya wala bi yara de masuk maklai yo boke pa nai cuma songkai sakit nai Kalau dia doang dalam orang. Boleh buat dengan kawan. baru kia cikgu sama nenek boke charge ke nema boy mesin charge ke mana boke boke balik je langsung tu buat si nema budi ke kau penyar bang tahu oke tambah ke smart card ATM card cuma isin pun maya keluar pa cuma orang nenek rawa sustuk beros isin je cuma pekan dia ro dia si dai si ke cuma ni ke baru cuma nomor ke kena pakai Oke lekang nanya. Tak betul.